Ada birta kelang rapid aratu ana pansmi aprang sinil hinpen adap mi garam pajriglo kardamt non ada birta ke than ponji bang nile jitramsa asi non birta thipi lang ponik sina Retan joy sing be aphan bade patong pen aphan gadam joy ahem tu na tumpen Karbi Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang lapan ki EM sur jorong paratum pan kira pachuhang Prabeng long municipal booster cap along kuti chokner kebat chokatangka ke chupalim dat pusi usaka tumpen prengkia mailong pen ning jepo Durbagri AP the sia tumpen meeting tum or crisis armu te jenga sai deng ponsi ke song sai ke deng pon e bong pistol pen bang ni tum raikom sa ke deng ka chingnang non buthot birta ang ton pen lang ponik sina Borjan MSC Consensi ke Parlopon Bormanthi Borsing Be Arong Amekar Kalitang Chandro Be Lapenki Kasang Phangchu Pitum Asupu Kalitang Joysing Be Kidamtang Thang ni Pai Chris ke Pani Karbi Sumisorangazi Langdun Deadpent Thang ni Pai Ingkoi Ani Ada Porpai Pliram ni Thongke Bapor Malom Hem ke Dambom Mahut Akeng Pen Kupai ke Lang Nuwa Jokpensi JNV School Adung Hedalong Ihumabad Ehiltang Rakpen Patong Pon Pidlu Kalitang Joysing Be upon Pensby Tong Se Kotpen, the Pu Medical College and Hospital along Ansi, Sikilang Ponsi upon Pondo. Bonsame Kalitang Joysing Be abangs, Kopaikalang no Jokpensi, at Tiavi Detsi, Arong Chavoy Juilu. Kalitang Joysing Be upon Stami, but Chini Bang Kek Bang up there a Jokpensi, Kalitang Joysing Be, it's Tang Arbang Arpum Stami, the Pu Medical College and Hospital along Postmortem Longsi, Bipon Koklu. Laso Putak Sami Kalitang Joysing Be a Hemasoratum Pensmi. Thang ni pa engkora ke thom ani pensi birta chelong pensi Dipu Medical College and Hospital on Pledam pensi Kalitang Joy Sing Big Tang Aprang Pumsmi Hemji Pondo Kalitang Joy Sing Be atum kiduk tektik aneom ke chuji phansmi bang hem chong dadun chora jok pensi alang litum non bangki bang so sai ke claim ponji phan alang litum kisung dukoklu lasi bang so puthak pen sami CM Dr. Tram Ronghang lapan ke EM suljurong paratum nangra vekta pusi mekri bu prupent Kalitang Joysing Be ahem soratom pan chunu ripon. Festival ke lang dun daho lasa nung we amain ke by accident daho nilige thang da chini dun de lo bini si khobor Karbi long nang litum boka jana akki hai tum si tame nang rap dun thapulo nili hem ke nili pota velo saguri bakuri lege do pota kali nili tum ke pini ki sung Lasi non aja ponji hanta tangka tawe nangkerabun bang kota cini ne lasi jo kisung tektik nili anti nancu ningri cholo jo dak borjan dak bokajan la sukhanjan bormanthi berong bormanthi berong ne nili kecewoya nili bong kecewoya men ke jo sing be la festival langgelang dun nung we la sa nung we bon la nang ke lang dun lo engke la si thang chini ne de lo ke non si Karbi long accident pusi engke non ni litum ke jo ga chi ponji hanta thang ta jo chini ne de lo 28 la hai 29 ta pleng ti lang bon third semester chali bo ta phit patong dun phit ta ho patong phit amat engki ko so ne ni lita thek dulong le da pot chini ni de la anki bai te dak loksi do man ke pini asi khobor tar dilong ke chi tang dak det body si nang ke chi thek long lo ni to bang ke he engke jo ni li pota vi de lo engke la ke non ke la stan college si hidun he ama engke jo festival ang ke lang dun ta ho engke festival ke lang dun ga li bang ke non ke ni li tum ki sung lo yo Lapen Joysing Be upon the bite pen patong pon pit pen apranidan mangjuya puthak labangki Ratul Bora bukla sor pusi pang thek ponlo lasi Ratul Bora phan bangki nep ing nang pen si arona teng pen so dak pen ing sai vek nang sibusi Kalitang Joysing Be ahema sor tum pen mekri bu prupen chunu ripon Atul Bora bubon bukulia sor dak anang chit thon dun lang bohola sonung we tum ke lalo alang phan tam kang sai mani justice ta long ni Kalitang Joysing Be upon bari patong pen Dipu Medical College and Hospital Anchewan Chulu Bonsame Kalitang Joysing Be upon Sikilang Dunji Lapenki Apibang Kupi ko sonit hang nat apirtar be chen pon pedal
la si bhat ben ba tong dun ve ka bang phu ban bang ki ne peng nang ban si so dak ban kang sai pi vek reng ji pu ben si Student and Youth Council akon chun bang Johnson terang ban so dak ban pachini pon Kami ini we dak di Medical College mate postmortem na hem asa hem long ni teman kumri apa thak lam kala pon halo ni men Johnson terang ni Student and Youth Council long General Secretary chief lo ni tum jasmet joising be lang le pran kedam tu apa thak lam ni tum hala ji tu ke patong vek amun ne phan atu bura jadi atu bura phan kuliah sor ini tum ma jidun long osi alang li phan sodak pen alang li phan ri pen alang li phan long lo pang ten tum SYC hin pen student and council hin pen alang li phan justice bang long ti bek nang ji ini tum alang li phan pachini bon lo la pen la ki chilo da bang da me borman thia sor putin tum chini dun lo pen alang ki chilo da bang da me apurial da mang hu prong lo ason si ni tum ma jidun long lo lang li dak hospital long bang ri putame hala ke patong ve bang atul bura pomne bang pendak a family tum pandami pachini nang ya polo la pen kisu dat bang ta kisu mi luma mi melang mata melang cebang nang je polo kami tum juta gelong no tengpong te alang di cebang ve apena purial tum pandami thanga juta ra titi pusin dong juta long lo si alang li pan sodak pen justice nang po lang li pan nep si alang li pan case tami pabon ponang po si ni tum SBC hin pen la alang li pan in rem pon lo ada accident patient thek lok lo ni ta hem ni che bang pori lok lo ke ni ke ambulance se bang ma de ni ra ke something 4:30 la son nam la thang por ang ni hada kan nang thap thol la bai ni khan inu ke agar jan no pe ban dal ni dan ke da me hal chini ne bai ni han tai chini ne amada medical college long wan lo lan ten bang ke ne da admit kang pen mat an ke ni ta room te dam ni lo an na lo ke ni thek dan long ke mane CL lo ne thi the na ta sini nih ta mana nang thap tolo men nang thap tolo bang dulu nih nih lebih ambulans saya kok lason lain maju kan inform bang abe ini tuh inform bang aman kini tak kecil rang puri lok mana nih ta nih ta taruh langsung pen hemete bang mati tuar munit itu bor tuh saya mat sangkok ya lo nih ta amat lah tak kayak man nang thap bang ko mama ni munit do ma dide engke ni gene no mat me dia nang kamo pulang pa modang patap tolo engke ni daerah bang pilo hala itu hala patong atum pune pene hala panang ini hala komiti tum ne pene nang kabun tolo hal tu ma bahanian api nang kap tolo ni bang kapang lo ni nang bek mat bang ol an bang gini sini ndalo mana ni tak tong mah dia ke thang apolo ma de thang 4:30 lom ma de lo bang condition ta te ini ke asen sa pin hoda kene banta ini ke mana asen sa pin di mana aji the bang do ta hai puta mi di halang bang pini lo ta lamang blood da penangan dulu nih gari long da blood de penangan dulu adap jako nih gari citam nam dulu ini aku long sedisian jo nih kita long ngaten gitu lagi parok ini namanya kepatong amunit lo putelat tum nai pudun deh ini bang sini nih lo ya halat tum tinai pudun dah amati nang khab dun thono piyalo labang kha agarjan hisab lo pote nang khab dun thono labang kha kedam tang ni pha engkora ke thom ani bulong kom aji irrigation IB along usaka pen tong sekot pen pherengke mai ka nipon labang so pherengke ma long alang li tum pen kaning je pon atengki karbeng long sirkep municipal pur ke parapon angkang long pen me kuti trokner ke bra trok tangka ke chupang lim dalo labang so lama puthak sme ghoti rong spia long ke mai ni pon si pangdak pondo bonta labang so puthak ba usaka tum pen ki akoi ki pi pon tap labang so puthak usaka tum pen thangnat ang thek paklang pon dek thi pusi Karbi Longri Council CM Dr. Tram rong hang pen lam klar pi pon lo bonta labang so puthak sme ke dam thang ni phai ke thom arni usaka tum pen sme Karbi Longri Council CM Dr. Tram rong hang phan pinpur alu pajir dam lo labang so pinpur alu long semelang tum klar dak pen sme tok dun lo pon semi usaka tumbang labang so ang thek ave pu kaning je pon ki pinpur alu long tok pa mis tami Karbi Longri Council CM Dr. Tram rong hang pan lai pinpur alu kilang pa mi medera joklu puta alang li tum pen jong pon la silabang so puta ang text paklang nang jili putang ti phrengki amaya long chitong prong bon silabang su start na আমি
যোৱা 16 তাৰিখে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত কাৰ্বি আংলঙত আবণ্টন হোৱা 9টা মুনিচিপাল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিটো 66 কৰোৰ অভিযোগ আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ওপৰত যেতিয়া অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে দিছে সংবাদ মাধ্যমক সোধাৰ পিছত তেওঁ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে উচুকাটাত কোনো তথ্য নাই তেওঁ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোনজন প্ৰভাৱশালী CM তেওঁক আমি তথ্য সহকাৰে যোৱা 3 তাৰিখে এখনি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ স্মাৰকপত্ৰখন তথ্য সহকাৰে আমি তাক গোটেই কথাখিনি সামৰি আমি কেতিয়া 11 বাৰ যদি পইচা সোমাইছিলে গোটেই তথ্য সহকাৰে আমি দিছিলোঁ তাৰ পিছতো তেওঁৰ যদি তথ্য নাই বুলি কৈছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াত হেতুৱে বুজায় যে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠন প্ৰত্যেকটো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতিয়া CM ডাঙৰীয়াক মেম'ৰাণ্ডাম দিয়ে এই মেম'ৰাণ্ডামৰ কোনো তেওঁ নেচাই বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে এই মেম'ৰাণ্ডামবিলাক ডাষ্টবিনতহে তেওঁ পেলায় এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁ যোনখিনি আমাক যে ক'লে যে কোনো তথ্য নাই তেওঁক আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁৰ যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে অথৰিটিসকলক হওক বা তেওঁলোকে টীম কাৰ্বি আংলং প্ৰত্যেকটো অথৰিটিয়ে আমাৰ ওপৰত এই কাৰ্বি আংলঙত যোনটো 9টা মুনিচিপাল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যোনটো পইচা সোমাইছিলে তেওঁ আমাৰ লগত সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি টকশ্ব'ত বহিবলৈ তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে আহক আমনে সামনে হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটোৰ স্বাভিমানী কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে চকু ৰাখিব যে কাৰ্বি আংলং 9টা মুনিচিপাল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত তথ্য সহকাৰে আমি যেতিয়া উত্থাপন কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ লগত বিভেদ হিচাপে আমি কথাবোৰ ক'ম তেতিয়া সঁচা মিছা প্ৰত্যেকটো কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো স্বাভিমানী ব্যক্তিয়ে এই কথাখিনি উত্থাপন হ'ব বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু non kachari bom BJP atum ke Karbi Long hem frekewan tekthi lapan ke pizra long smi aron repen ke do thip tum pan thalepon tekthi dera puthaksi APHC atum pen frexam consensi long pen smi meeting tom pen amut jeng pon si ke chong siding pon bomlo lapuson thak taksi durbagri APHC atum smi meeting tom otcry pon si amut jeng siding pon Karbi Long non kachari bom BJP atum ke rong rupa luan sebe pinanda thangnar ke chingthura sai klem pon dekthi der jok pon si rara tumpian ki sung stong ponang koklo la silabang su buthak smi ti song sai smi ding ponang koklo pusi alang ni tumpen pachini pon district ni Karbi Anglong ra tachini BJP government Karbi Anglong nang cari lo pen ke Karbi Anglong ra kiduk kisung lo pen Karbi ara along le phela ke kon lo la pen ke Karbi Anglong ra phan piniani ta tuliram long hang ke pachu bai lo la pen ke PGR VGR ke song se tame alang le apong Karbi Anglong ra phan ke pachu bai apong Karbi arat pan lamcak ipi alang li la so lamcak pen ke papeng ple tasin no na mang ke netum ipisa si pen ke tisong ke lao nele tum Karbi Anglong arat kisung pen jok nangi la pen ke Karbi Anglong long le ke kon an sita men nele tum Karbi Anglong arat tum si cirai long nangi tasin non Karbi Anglong arat pan apong election hol ke pacu bai lamcak ipi la so na bangke nele tum ipisa si song pen bangke ba Karbi Anglong arat tum bangke cicak celo tasin non ke bang JM MLA election bangke tuliram long hang agommen bhan Karbi Anglong autonomous council pen plung si kimesen alidar tum pan pangni si pini Karbi Anglong arat akiduk kisung pan kirap thek alidar pan si Karbi Anglong arat atok ano ke do tum sitame nona dua election bangke bhut jok si tuliram long hang agommen pan bangke Karbi Anglong pen plung nang po pusini tum pini laso airset tung set kisiso Karbi Anglong pizra long ke thale pon ji pu bangki nings the asap uta abi athi MLA klik sami nang kilelu ason alampat he pensil bangsu achiklu lapan ke arui sami pa parpon blo lapan ke sorkara tumpen batai chingki det sami pini anda ke thale pon ji bang ang tex mi tek pon long li alang li tumpen puthot ning ji pon thu Bagi dili tumke pudagi je election se lake already tuliram long hang mata ningjelo lapen himonto bisa sorba mata ningjelo lake election se athe non election se podim ke dili tukang dak tek long lo tok ki dora ya kamta velo lake apong tambe election lake chief minister masih pulo longle phelang aren ke le council lasi council tu maneng hang de pini election nu pe apong tan ningjelo pini pipo election hai da lapen alang litum election notice ki pidam ke lake ene election penechot Vexon, pusipu drama podim ke lalo je laso election notice ki pidam ke nang tum dia central pen ba pelo court pen
stay order action namut pusi ke pare damasot lase non ili tum che theklong lo konana ne ke PGR ke election se lada ke stay order ke chiman tum do lase non ma de election se pun ye lo kente lase lada ke election se lo la ke ne munrat phan pat ba chalo la pen apong la non karbi pu ke song lit song tum apong da guhati kedam la ke kedam reja kamda belo ko pine arlo alang ko pine ke do tong kedam ne pine lai li tum pudak tek sitan dil tum kamat haram ke apong kacingki so padoke ko pine ke ma kalang tu malam cak ko pine arlo ami thang jong pan doma pusin tum kamat haram la hen lo Sivasagar Police Station ke parpon Sivasagar tobar krok thom ka chitokolong Raikom sai ki etumpen ke ton kelang kidi ke kruko sai ke klembom apor hut ehum a Fortuner DL3 CBD 7208 along krokdun pensi pistol ebong longpon lo labangso pistol ben ka chenang check atum labangso pistol ben ka chenang check atum pula soikia laper ki Bharat soikia panghini sami Jorhat district asor pusi pang thek pon lo labangso pistol ben ka chenang check banghi atuma phansmi Raikom sai ki etumpen spreading ponsi larda kalam ke chini jia phan karchupiter tawa sai klempon bom lo Mini adap Abirta bangki lan pan sikang ton paniklo. Les morning sam birta le puthat chitang pon chilenang kardom.